फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर क्वीन। चलते आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा। प्रथम बंधाकोबी को काटी ने चुन चुन कर एमती काटी ने सबको गोटे जगार पानी नहीं कि कोबी गुड़ा को धोईदेवे भल कि धोई सारापर लुण देकर घोड़े रखीदे किसी समय किसी समय रखी देते कंचा लंका एमती चुन चुन करके देदेवे। हल्दी टिके देवे, जीरा गुंड देदेवे, कलर मसला गोटे पकईदेवे, फिर टमाटो सॉस पकईदेवे, चिली सॉस नहीं जाए, कॉर्नफ्लोर देकी भल भाव गोल देवे। तापर फूड कलर देदेवे, प्याज रसुण पेस्ट को देकी भल भाव गोल देवे। तापर लास्ट को चूना गुंड दे देकी भल भाव सबको मिक्स करदेवे। मिक्स हो सारा पर कड़ा तेल गरम करने छाड़देवे। से गुड़ा को कोबी गुड़ा को गोल गोल करके छाणी
ଛାଣିଦେବେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ। ଭଲକି ଯେମିତି ଭିତର ଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଟିକେ ନିଆଁ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଦେବେ, କଲର୍ ଆସିବା ଯାଏଁ। ଆଉ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦେଖିଦେବ ଭଲକି, ମାନେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବେ। ସବୁକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିକି ଗୋଟେ କଡ଼ାରେ ତେଲ ଗରମ ପାଇଁ ବସାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଅଦା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକିରି ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦେବେ। ତାପରେ ପିଆଜ ଦୁଇଟା ପକାଇଦେବେ ଏମିତି କାଟିକି, କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭାଜୁଥିବେ। ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା କଲର୍ ଆସିଯିବା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରକୁ କିଛି ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ଏଠି ପାଣିରେ ଦେଇଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ କୋବି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏମିତି ଥରେ ବନେଇକି ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।